I'm going to read you the story that is called M'e Maneo's Pumpkin. Ka Sesotho, in Sesotho is called Mokopu wa M'e Maneo. Ka letsatsi le leng, M'e Maneo a jala mokopu jareteng ya hae. Wa hlaha wa ba moholoholo. Wa kwala tsela e yang jareteng. M'e Maneo o ne a batla ho ntsha mokopu ona ka tseleng. A ya ho mohaisane wa hae, e leng mme Mmapalesa. M'e Maneo a re, ke kopa hore o tlo nthusa ho tlosa mokopu ona ka tseleng, o kwetse tsela ya ka. Bomme ba babedi ba suthumetsa, ba suthumetsa, empa wa seke wa tloha. Ba ya ho mme Masello, ba bua ba re, re kopa thuso re tlose mokopu wa M'e Maneo. A tla ho tla ba thusa. Bomme ba bararo ba suthumetsa, ba suthumetsa mokopu, empa mokopu wa seke wa tloha mono. Ha ke tsebe hore na nka etsa eng ke M'e Maneo eo. Hwa ba le seboko se yang jareteng ya M'e Maneo. Se ne se lapile. Seboko sena sa leka ho ja mokopu ona. Se ntse se o phunya hanyane ka hanyane. Mokopu ona wa re, ema! Empa seboko se senyane se ntse se tswela pele ka ho ja mokopu. Ema! Ho bua mokopu hape. O ya ntsikinyetsa. Ha ke thabele ntho ena eo o e etsang ya ho ntsikinyetsa. Ha ke e rate. Mokopu wa pitika letswapong. Wa ema tlase masimong. Badisana ba babedi ba be ba o fumana. Ebe re tla etsa jwang ka mokopu o mokale? Ba ya botsana. Ha re o je, ba tjho jwatso. O shebahala o le monate. Ba nka lejwe le leholo ba leka ho o tshwatla hore o budehe. Mokopu wa lla wa re, ai! Badisana ba qhomela morao ke letswalo. Mokopu wa buleha. Wa tswa moloi ya letsoho le leng, ya leihlo le leng, hape ya leoto le leng. O ne a shebahala hampe. A bua ka lentswe le letenya a re, se ka mferekanyang. Ke mokopu wa morena. Ya, ke mokopu wa morena nna. Mokopu wa ikwaela hape. Badisana ba ne ba tshohile haholo. Ba mathela hae ho ya bolella batswadi ba bona. Batswadi ba bona ba re, oh, re lehlohonolo. Ha le tsebe ke mokopu wa moloi. Ha le tsebe hore ho na le moloi wa mokopu moo motseng. Ke mokopu wa bohlokwa. Re tlameha hore le o tlohelle o le mong. Hlabula le tlang mokopu o tla buleha. Hape ebe moloi o tla hasa dithotse tsa mokopu majareteng a metse kaofela.
re tla ba le mekopu e mengata-ngata e re tla e ja. Lehlabula le tlang mokopu wa M'e Maneo wa qhoma wa tjhatleha. O ne o na le dithotse tse ngata-ngata. Hwa tswa moloi ka hara mokopu ono. A qhomela ka ntle ho mokopu ka leoto la hae le le leng, ka leihlo la hae le le leng. A sheba metse kaofela ka leihlo leno la hae le le leng jwalo. Ka letsoho la hae le le leng a kgala dithotse kaofela metseng le e hole. Tsa hlaha hantle majareteng e le mekopu e metenya. Marieng ao e mong le e mong motseng o ne a na le mokopu o mongata wa hore a je. Ba ya ho M'e Maneo ba re, re a leboha M'e Maneo. That's a story of M'e Maneo's pumpkin. It's end there, and I hope you enjoyed my reading. Now I'm going to read this story in English for you kids. M'e Maneo's pumpkin. One day, M'e Maneo planted a pumpkin seed. It grew into a very big pumpkin. It blocked her garden path. M'e Maneo wanted to move the pumpkin. She went to her neighbor. "Mme Mapalesa," she said, "please help me to move my pumpkin. It blocked my path." The two ladies pushed and pushed, but the pumpkin did not move. They went to M'e Maneo. "Please help us move M'e Maneo's pumpkin," they said. She came to help them. The three ladies pushed and pushed that pumpkin, but still it did not move. "I don't know what to do," she said M'e Maneo. The little worm came into M'e Maneo's garden. That's a worm. Came into M'e Maneo's garden. It was hungry. It nibbled the pumpkin. "Stop!" said the big pumpkin. But the little worm nibbled again. "Stop! You are tickling me," said the pumpkin. "I don't like it." And the pumpkin rolled away down the hill. It stopped at the bottom of the hill in a field. Two shepherds found it. "What shall we do with this pumpkin?" they asked. "Let's eat it," they said. "It looks delicious." They took a big stone and tried to break it open. "No!" cried the pumpkin. The shepherd jumped back. The pumpkin opened. Out came a big witch with one arm, one eye, and one leg. She looked terrible. "Don't disturb me," she said in a big voice. "I'm Pumpkin Chief." The pumpkin closed again. The shepherds were very frightened. They ran home to tell their parents. "Oh," said their parents, "we are so lucky.
Don't you know about the pumpkin witch? It is very special pumpkin. You must leave it alone. Next summer it will open again and the witch will scatter pumpkin seeds all over our village. We will have many pumpkins. We will have many pumpkins to eat. The next summer, M'e Maneo's pumpkin burst open. It was full of many seeds. Out came the pumpkin witch with her one leg. She climbed out of the pumpkin. With her one eye, she looked across all the village. With her one arm, she threw all those seeds far across all the villages. They grew into a beautiful big pumpkins in the gardens. That winter, everyone in the village had lots of pumpkins to eat. They went to M'e Maneo's. "Thank you, M'e Maneo's," they cried. So this story, it ends there, and it's written by Khothatso, Ranosi, made from Paleng Children's Center of the village Tsianku. Thank you.